بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا سرسال نزبو بحثا سرسال بکن، ام بحثا ملی پیانگو بکن، ام بحثا علوکا بکن کد شوا سر ساله دا سرجه دکن اول دور اوید چنتنو وسائر يعني كاد ديني اسلامي دا تشتكي وسا هي تنية امل بي بنرنا نها وكاكو هر كسي دزانه سرسالا مسلمانانين ve sersala hanikayı sersala Hristiyanaya. Madem ki sersala Hristiyanaya çi işe me Müslümana pek et yani. Peki roki kesi bihistiye ku Hristiyana rojbuna Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam piroz kirne. Kesi roki bihistiye ku Hristiyana roja ku Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke hicret kiriye çiye Medine piroz kiriye. Kesi bihis ve bejin. Nakin. Ciddine kura hakka sadıkın. Ama maalesef em Müslüman haya mecmet tinayek em çitkin yani. Bira haya mecme hebe yani. Ne roja meyeviya. Piroz kirin bimen neket yani. Hatta Resulullah Aleyhissalatu vesselam da hadis kitabı bece ki men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kesi ku khub benzetmişi kavmeki bike ev jwan kavmati hesab yani. Yani az seri sava seri sali az harim dikane jwe bune az dendika bıkırım çereza bıkırım kola bıkırım iştişta bıkırım ol ber televizyona çırp bir sanatçı ya işim biket yani. Şavam ninek yani be şev yani. Az hiç yok bedim seri yani. Kuruki wan şavam piroz kirbe ehlen ve sehlen. Nakin yani. Ama ser mesela milli piyango kumarı. Yani en başında Türkiye'de çıkas insan milli piyangoda kırın rakamı ancak ev bizanı ben ve herin به باقنوت کی یا خود ده باقنوت تا صد باقنوت تا حز اکا ببینه چی به فیتا و این دیل گوری سالا دگشت به و بکره و یک لترکی وی پره مزن و کار بگیانی لگوری که هاتیه لیکولین کرن جی وان انسان که پره مزن جوان را درکتنه حتی ایرو تک کسی خیره جی پره ندیته چونکه پره قماره پره که حلال نینه خدای تعالی تو قرآن کریم دا وها امرو فرمان دکه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون دبي ای گلی انسانا و اغلبی جمع مسلمان aradı بجا çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa nazil biye Kur'an-ı Kerim kitaba men Müslümanaye dibi قمار عراق تشتك إنسانا بيسر خوش تكن وانا تف عمل الشيطان نا يك جمرة بيجة الشيطاني بكي أميتيخن منغانا قوشتي هيجي ودلي مرحت هلا بنا رياو جمرة بيت الشيطاني أما عمل الشيطان تكن قشخو خما منين يعني نكن وانتشتا يعني دلی مو پیانگو که هبه کجمارا پیانگو لیخه پیانگو همه مسلمانا شبا لیلة القدر خدا تعالی شبا کی وسا مبارک چکریه کج هزار مهی بخیرتره تو قرآن کریم داد بجه کی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
خدای تعالی وی شوی پر مبارک چکریه جه 1000 مهی بخیرتر چکریه وی شوی ملائکت به حد و به حساب تن سر ریه آخی که کی صلوات ده کی قرآن دخینه کی لمجد که کی لمجد سنت دکه کی قضا دکه کی خیر کی دکه وسایل تب دست خود نفسین دشنج ربی عالمی را بجه حتی که شفقي فيها ياسكن حتى مطلع فجري فجر ليخه مثلا او قوة اگر كو ام بغازن بيانگو جمر ليخه هاوي شوي شوا ما مسلمانه ام شوي حتى شفقي بيروز بكن مادي مانوي اگر كو او شف بيانگو جمر ليخه كو ربي عالمي وي شوي معفو بكه مش آگر آزاد بكه ما بشينه جنت جوي بيانگو مسر بيانگو تنه اما maalesef em bi benkê xweda nagirin em bi benkê şeytan digirin. Xweda dibe çi Qur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve'tesimu bihablillahi cemi'an dibêje bi benkê xweda bigirin. Benkê xweda saxlem e keva em hezar însan, milyon însan, milyar însan jî bi benkê xweda bigirin benkê xweda naqete. Ama em bi benkekî rizandî bigirin wî benkê rizandî diqete. بنکی خریستانه بلکه بنکی رزاندیه یک انسانه کی برا بیجه کی از بومه شاهد مرکی خریستان شبا لیلة القدر پیروز کریه اهلا و سهلا تکس نابه شاهد خریستان قاش دینی خورا صادقن یک انسانه کی خریستان شبا لیلة القدر پیروز نکمه مالسف ام شبا سرسالمان پیروز دکن یعنی به هر آواجان پیروز دکن مالسف ایکو دکن تابیه جوانه ده بیجه مثلا yani. حقيقة المتنا يعني أم مسلمانا وكم مسلمانا جي أم جيان بكن يعني شبه دينه ما شوا درباس كر شوا سر سال جي أم نورمال درباس أجر ما تلفزيون فكر جي مشغول خبري وسيركن بلقى سلا وسيركن كي ديزي أو يا بكي فيلم مثالا يعني أم خصوصي ويش شبه بيروز ناقين يعني جبوا ويش شبه أم دندقة نكرن جبوا ويش شبه أم علوك نكرن علوك ساكت الديني إسلام ده علوك فرزه شبا ليلة القدر نا شبا سرسالة جرا علوك ورا سرجي كرني وزكي ويتجاب برنج بكنو فستق بكنو فندق بكنو رون تدنو تيقن فرني وبينن دوري هارن ورن ودانس بكنو تشتكي وديني سمت تنا يعني سرجي كرنا حيوان روجي قربانه روجا قربانه دقات بكن روجا مسلمانه مسلمان قربان سرجت کن جبنا کو وی وظیفه خو بینجی گوش بدن فقیر و فقرا و یتیم و بلنگاز اوجی او رو قنبه گوش بخون دعا بکن او رو فرتنا کل دارا دخن وای افندم وانا حیوانا سرجت کن و وحشت دبجن يعني maalesef ki مسلمان مش دبجن کی وحشت یاو تیفکا گوشت بره گوشت خود به وحشت یاو بنشینه به سرجه کیده دور حضور نابک از بجمانی پکی او گوشته که بر تاثیر داره چه بیه یعنی هشی غافت یعنی 365 رو ساله کیه 3 روش و نیف روش قربانه بجه 4 رو مثلا siz وانا ته برچاوه انسان هر رو به میلیونا تو تک ته سرجه کنه لوان چیفتلکا به میلیارد معصی ته گرتنه هر رو افند مخرا بج من چیروان به هزارا حیوانات دکوژن یک بریندارد به یک کرد به سقط به باسکه و دشکی کس وانا را تشکی نبجانی هر رو قصب حیوان مزن سرجه کنه هر رو روی سمت ولاده خل پیکنیک جت که گوشت ازگارات که کباب که فلان که کس تشکی نبجانی لمارکت هر رو گوشت ہے سجوق ہے امزم چه کس تشکی نبجه قلیا جت که فلان دکن اما ته مثلا دین اسلامی زمانه وان عب بوین وکای کوچ که درش دبه عب بوین yani efendim Allah Müslüman Müslüman vahşet bomba davin serseri halkı bajari halkı kharat kin zelamu pile ku herkese de want kujin katil kin ne katle ne vahşet ama Müslüman emri Xuda tinici vahşet efendim yani bir şey yapmadın sen yani Xuda Teala de ki Bismillahirrahmanirrahim inna atayna kel kevser fasalli li rabbike venhar قربان داده بشه مثلا
حتى رسول الله رد بيت سرجيك ما مسلمان راجي امجي سرجيك طب ايكو مادياتا ودي جيدا مثلا يعني خدا تعالى قبات الشكي كريه امر درما ما مسلمان انيه برچاوا هي امر كريه نبجه الا وهركس سرجيك يعني کس نکاره سرجه بکن و اینه که سرجه بکن ایکو سرجه کردن بدن فقیر اش بو فقیر جوی گوشتی فایده بده ببینن یعنی گوشتی وی چرمی وی هر چی مثلا یعنی ما مالسف ما هشی خوار یعنی ام گوری مسلمان ناچن و ام تبجی ام دبن یا ربی جنت بدیم ما پکی جنت به چی بره جنت به امر خدا که ام بینن جی بره جنت قواک امر خریستیانا امر شیطان بینن جی o zaman emra cennetine emra cehenneme jî xurafet kin yani. Kavak em çin cehenneme jî em nebêjin ya Rabbi ev şükür derket mesela nî. Şika hakikaten em bidin eşî xwe, şika hakikaten bidin eşî xwe yani. Em ê sualê ji xwe bipirsin yani. Kes hakikaten biye şad yekî xristiyan ku şeva Leyletul Qedrê pîroz kiriye. Di rojê İdi kurbanı da ku kurban daye o rojbuna hati Resulullah pîroz kiriye. Tek kes nebiye şahid yani. Hatta devim nagara gotine nebaş hati Resulullah aleyhissalatu vesselam dibijin ku henek Müslümanı mecim maalesef wala dibe vana vaha gotine qed şu ku yakak tişki nebiye mesela hani. Maalesef em adeti wan dini yani. Elhamdülillah Müslümanın, elhamdülillah. Elhamdülillah ki cümleta Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ın ku 124,000 peygamber hatta dünyayı peygamberi paşi en emezin Hazreti Muhammed Mustafa cümleta vine. Em jviya raji be hadd ve be hesab em şükür dikin. و em hişi bedin serixu em dev adeti Hristiyana berdin. Em birya Hazreti Muhammed Mustafa darin ku raya Xudaya. Xudaya Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indallahil İslam. Muhakkak hak din dini İslam'ı. وانت بمين خير وخشيدا وانت تمام اماتي خدابن